Nah, sendem mah. Ya beraka kanan ban petil culun gua ban tangakan man. Ini tanyakan na sin. Ya. Ora nasi besang dulu. Coba bapak tolong iwa. Ini mah. Boh, letak dengan kepak jerunggut ngak ruwa buan. Waduh. Jadi kenapa bro? Kuro. Oh, ini mah. Alah. Baru baba. Ngobrol di lolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami para penghibur ini. Yuk jangan lupa like, comment, dan subscribe channel baru kami yang bernama Mafia Bolot. Apa? Mafia delot. Mafia bolot. Sedang kau anjing cut. Ai. Tinggal na mo siya mafia bolot. Bolot. Jangan lupa subscribe, minta subscribe. Kamu tayo subscribe. Peceplos ah, peceplos. Cek panas ah. Suruh mesangga tak boleh mari aja. Mulai kok ji. Mulai lapar kok. Kita mari kan deng aja gitu. Bertanya ngokan mesangga ada berapa hari tapi kau lelah kau ni. Berapa dan aku seminggu. Ada berapa minggu dah kita mari. Cik panas sih cik lesan je siapa yang kau kata dulu deh. Kita hidung tak tuli mari aja. Kenapa lesu? Mau apa yang kodok kemarin deh lah? Jujur kemarin. Sengga tak ada saja. Bukti na hidung sengga jerna deh. Parakan denger. Ya, nger deh. Panas. Apa sih kita amar deh? Asbes. Asbes ada. Oh, tuh pernah ingat kori deh ya. Kol belum? Berapa kopi kol 12. Main apa ke dek? Oh lah, kau lah. Ada apa? Apit deh. Ayolah. Oh, buat beli burit lah kerja. Ano, ada kan nyoteng. Daripada iya. Oh, seorang ke? Iya pan. Hah? Mali ya. Meli. Tu meli apa cik kok? Hah? Oh. Được đó mà. Bo. Oh, panas. Yuk tuh jodoh kok. Oh, yang mana kau dah iwa lagi. Aku juga tuh.
Mau sakit. Ayah, pre. Oh, udah senang akhir. Tak bisa. Oh, makan umbi ke dak? Umbi dah makan ni sekali mesti ledu malam lah. Ngakan apa? Mana? Arah, makan. Tak makan ni nak kau ban. Berapa? Lebih tak makan ni kau. Tak lah tenjual lu kau ban. Murah, nyaman murah kan tu murah. Kau yang hari itu tak tahu kepanas, tak tahu kocen, tak tahu je, tak tahu kelapa tu ker. Marah. Ingat je deh. Cak pek nepek raja. Iya, bembean jual lu ban. Makan tu hanya banyak je. Penting makan apa badan apa itu terus kiwi pecel lah bi ko ajam cukup berpun ban kan je lah tak tu dia bodoh ban coba buat tu dia bodoh ini kas tua lagi kok boleh jemput lah aku boleh yang sewa lesun lah iyalah boleh lu Tojo boleh ke dek? Aduh. Tak mari Mbak. Tak mari. Ada apa ni? Pengorbanan tanah, paling mati wah paling. Ada kita mari. Makan dina boleh, Pak. Makan dina boleh. So. Macam enggak ke dia mandok. Mana ke? Kena lapar tu. Bruh. Cek bahan sah. Panas cuaca sebenarnya. Beri jiran nak dia lengan duru soalnya. Mak setere mak nyengit deh. Antale paling nyerang deh. Lebih nyenangin. Tahu asbes buat kirim mer yo. Walan kadang kok ucap kira asbes servan. Nano mare setia aja. Tolos mbiro kok mentak mare set. Tolos nengo jener. Ya bejen lah mare lah beri mulan. Terhalang hujan deh, geng. Coba tak hujan. Terang je lu. Hujan ria. Ada lah. Mulai beles kemarin kok WA. Kirim panja asbes kok. Keburu nggak bisa kimbi ring-ringan kok.
Lempur mun bi jaringan mun lakat dengannya. Boleh bini kapi. Ya berak ke laki kempang berak kun tak tulia buduk. Udah pan deki. Pan buat lu ngadeng dia. Makas ngandung bi kok. Tar masjid apa keng mater tega ngas besar Tailis beles setengah jam maki kemarin mun tak males ntar naga tuh kon kemarin keng minggu kan deng gak ada kiko beretar ke tuh kon as besar lah depa ke kadang kan kok sih gini jadi ya males lah. Mare lah gila jan lah. Oke. Lah udah terakhir ya. Bocor sih tak ntar kok ketugon. Jangan kok segini. Langsung ke kandang bae deh kok. Duh, cik panasan nak. Remu na tuh jet panas tuh. Cik ngibu motor. Dek si nyodok kah? Ting argo muter. Tadi motor boleh. Jauh perjalanan kok. Remu nilai nambi roman kandeng. Perjalanan ki keren 20 kilo deh. Cik panas ada panas sosin ntar kadang deh iya. Mari bon pak. Mari ada lah. Curpa nolongi lekas mana? Ban mata nolongi apa ke tibi? Hah? Mata nolongi pak ke tibi nih tas ban? Ruak si tong nang lu bereng. Maya bendong ngara. Bendong namanya betong ke bipa ban. Mari lah. Iya kok tanya kepa aja. Mari buat nih ngau. Apa nih mana sah? Iya. Nyamanan ngobrak keboyan nubuan sok aja sokku petak colon sokku pakku sokku dikeluan pak keluan apa yang balik pak tegar peluan pak tegar banyak asik masik ben ngau beneng nabat ada tak butuh aja tak butuh kaki kecolon diri ramang aja Benian lah kon rek. Mari kita tak panas yuk. Kita panas sing pasang pipas bisa. Ben nyaman ben. Mana apan boleh Pak dilecang je mau ban. Orang lagi. Iya prak kurang budi dia pikir prak. Ruang anu pereng jet lah. Coba tolong mereka kasmare. Ajur kong dina nang dalem nang luar panas aro reken tak anu tak panas reken ro aro ging lejeng aja ke panas ro nah sindem mah ya beraka kanan ban petil colon gua ban tangakan ban tangakan dana sin ya ora nasi besang lo coba bapak tolong iwa ini mah boh letak nang kepak jurung gud ngak ruwa ban ruwa kenapa bro kuro ini mah alah baru baba ora di mau lolo wah hujan no iya patil tok otaku ban sekali ban
Bajaran bila. Tak usah bejar jauh ban. Nama jering juk tojuk ban. Iya. Saya bocor kok mau lihat. Aduh, tak boleh lah gelar umrah gunung dah iya je nang nak. Alah kok. Ala ko juk tojuk je, ngapa bisa keyword ngapa bra. Ya. Molan tak apa lah mak mari ke sekepi re pikir lah nang dalam ban. Ya saya nembi. Tadi ambin bini kapi cedek lagi. Lah buat anang dalam. Onggo. Iya, ongguan. Iya. Buat tiga lagi. Ni bola aku po kapi dulu apa? Nyaman. Ilah. Tarap aja. Iya. Iya. Iya tepak lu mak mari dia lu. Iya. Ki kereng nguni nembin bas. Dan nang dia ngakan pergi ban madang nak ban. Iya berbrak ke titik kok cet nang nyaman kok nak. Bi embi. Tiga lagi nembi ban nang nak bas. Iya tarap peteng ke titik kalau beli lampu loh. Beda mak lepu beda. Iya nyaman. Apa banyak. Iya, seneng kok. Iya, lama pun tulung pun bimbing nang nak ban. Nyaman ni. Iya cat nyaman. Ji paling nyaman mun ko bencet lah. Soalnya lakon ngau ban. Apa nang tas gertang. Minum bola. Wah, bobo. Iyalah, langan upereng wah. Lagelang nas biasa baan ngapa sakit. Ya, sak jibrak dong teh dungan lak dak. Ya, beni bak kita dung. Bicara apa tenger perluan ban. Tak belum ni dia beli aing ni kau jendan. Ya. Wah, kena ngakal ni. Tak ada mun baan kal ngakal eh. Ah, kenapa? Dia belikan kau kena anak dia. Bor pak kakak nam wah. Pas colon ki ko ban. Pak tak ada wak. Arwah sing ngirat pereng ro ikan sapa? Iya pak. Gimangkan? Ucap berdiri tasen ber. Ya lemari yetah maki kok nungko yetah sing rebe benar ya. Ya, sing beni manuk selain. No paja berat ditanya bak pula mari. Nekon je. Tak ring bean berat nyunuk ke dalam dek ye rengau. Selap. Nyaman. Orang berapa ternyuruh kan berat. Cengkok sendi. Oh iya. Gendeng abad. Katakan sini mau lalang ke bertiga bro, petegung dengan marah apa? Duma tak ada iya cek dengan nyuruh tokang aban dia berajut tedin nak. Yeah. Ah nyuruh. Ban mak minta lagu ah. Patel colo deki. Iya. Sila laku silain bakun sila laku banti pinju toju temat tombung ah. Berapa kau bajaran lah? Tak usah bajar. Ledung tedung bi nak pada bayi. Tapi pangki ngekos aban. Pintar ke kota nyari kosan. Lah din nak tu sakos je gratis. Lelon kalon bimbi. Angkep lah nang villa dia. Takkan lagi buat. Ya boleh kau buat. Kok anda telah tedung di nak. Ya. Bila boleh ban ki saya nemu gratis dengan dia ban. Dia teku wasbes. Tas ah. Setai bujur kau pas. Tak usah. Mak majar yang juk tojuk mak nemu lako. Tak bungu bagi selain. Kau tahu yang kemuliaan bila je aku. Ya demu berak lako dah. Ya siapa nganggep ah. Mak nemu lako berak. Ya. Ya, berak dak na di WC. Kau tak gendeng ya di nambu lah. Ya ambu lah mak ambu. Mak terkerendra kamu kau ambu ah. Dengan apa tara kamu masih semin colon ban. Bisa tekeng semin. Ini minta semin aku. Iya cor canggih meji bah. Nyaman. Bujur so. Tak majerin ju toju. Selain wak peluan teker. Ini joko cuma majerin ju toju. Peter ketang. Kau beli cidul rapu gi selain. Majerin ju toju berak mati-mati ini. Ya patil kopi ngako deki ban. Oh nyuruh tadi WC. Meni tadi WC sama jering ju toju mun WC teker gi begimbi wa. Ya betul ke bekimbir. Mun meleh. Sama gunja WC. Ya tengok. Ya patil bau deki coplak ban. Marah, ucap marah. Marah. Abi. Ya, marah. Cari bu lembun. Ada si lembu tolong melolong.
Sa malang koreng siya tadi sih. Tak malago baan daftar TV. Mana mulak ko? Ako ngaji pra aja lipat na petombong eh. Pak dengar beluan ta. Aduh diri. Kal ngakal nang. Yeah.